Mbukeli sibingelele sikwamukele mangabe usanda ngena sabukela uhlelo ziphakwazi shisa la SABC le high ku DTT kanjalo na SABC Plus noNondumiso Masina. Uzokhumbula ke mbukeli ukuthi sisabungaza inyanga yabantu besifazane kanti ke namhlanje ohlelweni sinohlelo olikhethekile njengoba umndeni uyisisekelo somphakathi kepha ke kufanele ube nesisekelo esiqinile ukuze ukwazi ukuhlanganyela kanye namalunga omphakathi ahlukene. Namhlanje sihlonipha oyilungu lebhodi ovela enhlanganweni engenzi inzuzo eyaziwa chatile akho kubuya umva. Le nhlangano ke mbukeli ilekelela kakhulu abantu ababhekene nezinselelo ezahlukene ezempilo ukuzwa kabanzi ngakho konke lokhu ke mbukeli zoxhumana noma sixoxisane kabanzi noThubeka Mnukwa. Sibingelele sikwamukele ohlelweni sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Ngaphambi ukuthi mhlambe siqale ingxoxo yethu ngiphethwe ileli gama elithi chatile akho kubuya umva. Mhlambe sichazele kabanzi ngokuthi lisho ukuthini nokuthi ke siyazi ukuthi inhlangano yaqala ke ngeminyaka eyu14 edlule nokuthi yini eyakwenza ukuthi mhlambe niqale le nhlangano. Ndiyabulisa emakhaya, ndiyabulisa kuwena Nondumiso, ndibulela ba kule ndawo namhlanje. Ezibusitsho into bayaqala 14 years ago. Iqalwe intombi yakwantiyantiya eTsomo uNokhanyiso igama. Inkosikazi yakwaZwakala. So I think she started ke umbutho lona out of curiosity. Yoba I wonder abanye amakhosikazi ajongene nantoni emitshatweni yawo because benemiceli mngeni yena kwakho umtshato. So what out of uba curious waya kwikhasi lonxibelelwano Facebook. Wabhala khona esithi izani makhosikazi singene kuRonda namakhukho wenu sichebana induma. Wangenwa kuRonda, uRonda ke ilandlo around uRondo. Yes. Kwahlalwa phansi kwancokolwa kulamakhasi onxibelelwano. Abantu baphokoza imingeni abajongene nayo emitshatweni yabo. So from elaxesha up to ngoku kwabakhona utshintsho ke ezibiminyaka ihamba utshintsho lento kokuba we no longer sithethe ngemitshato qha but sixhobisa amanina sifundisa amanina into kokuba ngaphandle komtshato uyakwazi ukuba ube inkosikazi ngokunokwakho. Funda zithuthukise sebenzisa khono sakho. So ezo zinto ezo ziyakwazi into ba ke ngoku nobubuzenza kuyisisakhono kodwa zibeke into etafuleni ukuncedisana ekhayeni nifamily. Iyezwakala ingakho ngithi ke ake mhlambe sibuyele emuva ukuthi ngoba legama ngilizwa ligama elinesisindo elithi chatile akho kubuya umva. Usichazele kabanzi ukuthi mhlambe lisho ukuthini noma ngabe nina mangabe nilisebenzisa ingabe nilibhekele ekuthenini lichaza ukuthini. Chatile akho kubuya umva. Abantu abaninzi bacinga into basithi hlala emtshatweni. Kulantu baxa ugqiba utshata kuthiwe xa uyalwa ekhaya kuthiwe kuyanyanyezelwa emtshatweni. Hayi masicacise asithi nyamezela noba kuyakraka emtshatweni. Kodwa ukuthi xa kuthiwa kukho buyamva incedisana nawe into yokuba the decisions ozithathayo ube zi-decisions zathi uqinisekile ngazo. Ungathethi le namhlanje uthethe le yangomso. Akho buyamva ithethi into yoba xa ndithe le decision ndikhethile ke andizophinde ndithi hayi andithethi loo nto. So ayisebenzi only kubantu abatshatileyo nawe ezumuntu funeke xa wenza i-decision uqiniseke nge-decision. So ayithi hlala emtshatweni kuba abantu abaninzi bacinga sithi hayi hlala emtshatweni ngenxa yento yoba kuthiwe ikhaya lentombi lisemzini nokokubuya qoma akukho lula ukuba mandihlale but kuba kuthiwe mandihlale akho buyamva. Hayi sithi nje bambelela kwisigqibo sakho oqiniseke ngaso. Sengiyizwa kahle manje njengoba sikuyinyanga yabantu besifazane sibungaza izinto ezenziwa abantu besifazane uyebachaza ke ukuthi ngenkathi nicala inhlangano benibhekelele kakhulukazi kulabo asebashadile kodwa ngokuhamba kwesikhathi naphinde naseka kuwo wonke umuntu wesifazane ukuthi yize umshado ungekho kodwa kukhona okunye ningakwenza. Mhlawumbe ezinye zeinkinga enenabhekana nazo ngenkathi niqala abantu besifazane ababhekene nazo phakathi emshadweni. Like ngoba nje bensisho into ba ithi chatile akho buyamva sijonge also gender based violence. Akuthethwa ngezi zinto and
naxa usemtshatweni awazi uba mandithethe nobani kuba kuthiwe kaloku izinto zakho awuphumi nazo uyothetha ngaphandle. But ngoku apha sithi masivuleni imilomo, ivoice yakho sikwazi ukuyiva, simamele, sikwazi ukukucebisa into kokuba ungaya kulomnyango nakulomnyango ukuze uncedakale. Ungahlali uthule kodwa ube ubulaleka. Sithi nakule nyanga ke yamanina, your voice still counts. Sukuthula ubulaleka. Ufuna uncedo, phakamisa isandla sikwazi ukukunceda kuloo ndawo kuyo. Ngithanda ukuthi nithi nisebenzise inkundla zokuxhumana ngenkathi iniqala kulapho ke nihlanganisa abantu besifazana abahlukahlukene mhlawumbe ke naseyindaweni ezahlukahlukene. Ake usichazele kabanzi ukuthi niyenzani kahle kahle phakathi kwayo iChatile akho kubuya umva. Okay, uChatile sine events ezi4 ngonyaka. Iqala konyaka iba ngoMarch. Sibungaza uthando because from the first quarter kukhona iValentines and all that, and then kube khona futhi iFreedom Day, so amalungelo wethu, so sibungaza ezo zinto ngekota yokuqala. And then ngoJune siye kwi-communities senze outreach, siyajonga whether kwizi-homes okanye apho kuhlala abantwana, kugcinwa abantwana okanye ezitratweni, apho siyoshera nabo izinto esinazo, sibaphathele izipho, nakwi-old age home apho siyobona abantu abadala, sibanika uthando intoba noba kwezi ndawo babekwe kuzo kodwa basathandwa, kunjalo nje sibakhathalele. And then ngo-August eziba kule mpelaveki esisuka kuyo besine-national conference yethu ebise-Cape Town. Ibiqala ngoLwesihlanu yophuma ngeCawa. Zininzi ke-events ebezenziwa kula conference from ukufika kwethu ngoLwesihlanu, uMgqibelo, and kulo nyaka ke it's an elective year, so bekuphakanyiswa amalungu e-leadership amatsha kulo nyaka. And then saye wenze outreach, then late ke ngoku siye kwi-gala dinner apho siba ne-motivational speakers so that xa siphuma pha siphume si-revived emoyeni nasenyameni nasengqondweni. Mhlawumbe ke usichazele kabanzi ukuthi nimseka kanjani umuntu wesifazane osemncane ukuthi uyaqala uyangena emshadweni, mhlawumbe akanako ukwesekwa okwanele noma azi ukuthi mhlawumbe kulindele ukuthi enze ini phakathi emshadweni, nokuthi ke ngabe bakhona abantu ukuthi mhlawumbe bebashadile bese ke mhlawumbe umyeni edlule emhlabeni, niyakwazi ukuthi niqhubeke nisebenzisane nalabo bantu nokuthi ukuphi enikwenzayo uqinisekisa ukuthi nabo bayakwazi ukuthi bathole ukusekelwa. Osemncinci kuhle uba uchate ukhawuleze ungene ukwenzela into obufumana isupport, but abantu babanalando ethi hayi singena kwezi groups ngoba sele kukhona ingxaki. Kanti kuhle ubungene phambi kokuba kube khona ingxaki, just nje uzilungiselele uxhobe phambi kokuba ufike ingxakini. Kuba nyani abazali bethu xa siyowenda abakuxeleli yonke into, but apho ufika kukhona asele beyihambile le ndlela besithi nezi challenge ozodibana nazo ziyahambeka. Nam bendikule nto ndadlula kule nto, so kulula uba utshate ungene. Siyayikhuthaza loo nto into yoba ungade kube khona into eyenzekayo emtshatweni wakho but buya uzongena kwamanye amakhosikazi uzofunda, kuba ke ezinye izinto uzawuzixelelwa ziyi-theory kodwa apha izabe ingu-practical into yoba hayi bendikuyo umyeni ebengabuyi endlini kodwa ngoku uyabuya kuba ndendenza le nale nale nale. Then aba sisenabo aba baye bathi ngobe phakathi kwethu kwasweleka umyeni, asikwazi ukuba khuphela ngaphandle. Sinegumbi labo ke kukhona into afuneka bezincokole mhlambi bebodwa and babizwa promoted ones apha kwaChatile, apho bazawuncokola kodwa yonke into siyenza kunye nabo. Nangoku kwi-weekend yonke besinabo bade balibale ngamanye amaxesha into kokuba andinayo umyeni because sincokola into edibanayo, asikwazi ukuba discriminate.
Ngiyayithanda kakhulu le oyishoyo ekuthenini ke manje senifaka wonke umuntu. Njengoba siphakathi kwayo ke inyanga yabantu besifazane ukuthi ngesinye isikhathi siyazi ukuthi umuntu wesifazane uye agcoke izigcoko eziningi kuyena ukuthi mhlambe niqinisekisa kanjani ukweseka owesifazane osakhula mhlambe ngenzeka ukuthi ewumholi emsebenzini kodwa mangabe efika ekhaya kumele abe unkosikazi kumele abe umama aqinisekise ukuthi konke kuhamba kahle. Kamnandi singomama abahlukahlukeneyo xa singena phaya. Singene mose sisithi singabendi. So as ungumendi kukhona lanto ekwibhayibhile xa utshata kuthiwa you submit to your husband. I'll submit only because umyeni wenza kakuhle. And once ufike ekhaya, inhloko yekhaya ngutata. Okokube emsebenzini ndiyinto ethile, endlini ayithethi loo nto into yoba ndiyinto ethile, ndiyilo CEO apho ndiphangela khona. Kodwa ekhayeni lam ndiyinkosikazi, kufuneke ndisubmithe to the head of the house. So siyakwazi ke into yoba kwezi lanto kasithi siye sibize abantu abazothetha nathi basibonise ii-expects ezibakhona. Nathi ke phakathi kwethu abantu bohlukahlukene, but xa befika ngeke uyazi umuntu uyi-expect, ubone ngokuba kumane kuncokolwa uba oh lo muntu uyi-social worker, lona uyinto ethile, then ke ngoku asincedise into kokuba xa because sine out of the week insuku nosuku kukhona into dedicated for that day. For example, on Monday it's a fasting and health awareness. So ukhona umuntu ozawuncokola into yoba what is the fasting, sijonge impilo zethu. NgoLwesibini i-fashion and the household. Siyayazi into yoba asifani ngemizimba, kufuneka unxibele njani umzimba wakho, endlini yakho ugcine ucoceke kanjani, and sicebisane ezo ngcebiso ezo. And then ngoLwesithathu namhlanje ke sithi i-advertising and marketing day. Isakhono naso lanto yenzayo izise kuthi so that sikwazi uba nathi si-advertise, sikuncedise, sikuxhase. Ufumanise uba kwezi mpahla sizinxibileyo ithungwe by umama wakwatshatile, simxhase ngolo hlobo. So each and every day inento emxhobisayo umuntu uba makafunde nto. Nginethemba lokuthi ukhona umuntu obukele njengamanje uhlelo othi ngiyayithanda lento engizwayo futhi ke mhlambe ngiyaqala nokuthi ngiyizwe, ngiba yingxenye yayo kanjani? Njengoba besitshilo into yoba ngutshatile is for ungena uregister unkosikazi etshatileyo okanye indileyo. Ungena uregister for unyaka, sikwi-regions ke ezintandathu. Njengoba sikwi-region ezintandathu njena ubuse Eastern Cape uzawungena e-Eastern Cape, ubuse eRhawutini ungene eRhawutini. Kodwa ke bangaya kumakhasi onxibelelwano bajonge utshatile akho kubuya mva ukwenza babafumane iinkcukacha zonke. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho, bekumnandi kakhulu ukuthi sixoxisane nawe, sike sizwe kabanzi ngezinye izinto ezisuke zenzeka kakhulukazi izinto ezithinta abantu besifazane, nokuthi ucacise ke ukuthi ke ayikuthi ke abantu besifazane abahlale emshadweni ebahlukumezayo. Sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Mbukeliwe SABC le hayi besixoxa ke kabanzi ngenhlangano engenza inzuzo etshatile akho kubuyo mva, ukuthi besivezela kabanzi ngezinye izinto ke ezenziwayo ukuqinisekisa nokuseka abantu besifazane.